det er 4 livsskadede unge mennesker, som jo altså på tragisk vis omkom i en trafikulykke. Udover de 3 unge, som omkom, så var der også en 4. person i bilen. Han er lige nu indlagt på Rigshospitalet og er i kritisk tilstand. So I won't be so far away. And if you try and look for me, maybe you'll find it someday. Heaven is a place nearby, so there's no need to say goodbye. I wanna ask you not to cry. I'll always be by your side. Det var familien, der sagde farvel. Det var vennerne, der sagde farvel. Det var en hel by, Havdrup, der sagde farvel til 4 af deres sønner.